Nyesane wana wole ake ahole onupai ye Gbawe. Mene wana e bakpeshi e bia eko ni woke no ya manye ni awo ye mane mi e ba na sande gba kuku. No woke kwa eyinto ke hama no ya. Na no ya. Mene mi na ke o wula sro to kukra. Oba nyo dwa wotu angmafi o no poteni ya no mene. No ne ya no mene jifia ka ahya nyoji tene. Awele magia cheme. Uchami shipi manye uchami ke noya manyeme ye Gbawe Gonse. Ni mene fia ke esayo wa hin ake ashawo keba Gbawe shia wulu emi boni afe koni nuchumonika wo hin wonye wochu nkenkren shida ya eha ata na anyumo okpelejen moni ke yiwo ke mumo konkron echuwo ejiwo menegbine mi pa yo wa nyumo fai ake keji ake ndoko fonu ke ani how akafe chuke ohewale koni shelemu aba ni ke nibi komi edamo nhi ke shibia ne anye afe ekomi tamo clinic ye Gbawe Gonse anye afe ekotumo school ye Gbawe Gonse agbene hu no ni ehweji akenu nyajen yo wa dromo na ama booster station ni abakonu ahama fe Jehovah ye bia ne fe nke oyura don agbene mi bi jara mi pam la lo efai mi pale fai ko akeje nyamo ken sale ke mokoke bowo no oya awin mukemu wonu ni eya anwen makpa mralo efai koni makpa amMCs kamedis afai na bomode na shashin ni amikemi abafe kome na mewa mi ye Gbawe Gonse bona fe na twama amashi mita ojira mahama shi minta o mabiake no hewo kaji ale no ni amralo eya wo fe mu lo ame kun amedwemo amefo ni bi mo ne no anima ye gbajiano to lobu akeno ya manye gbajiano to koye lo wa mokoye lo nyamokoye ni obanye ni bodienche ya bodienche onyemo na onya ofe no kewa Gbawe ma ye jara he ni bi mo no bi one yo fe je hewaleni fe Yehovah hewaleni okamuko ba gbasandeku ke onye ho hela ona ehechofa no ma ho ne ke hela ne ma amen bona fe na menye amewami ni manye ni kefe je hewaleni wo ye wo manche ni ji Gonse manche wo awo senche awo senye wo ba ni wo ke wanchi ahele ni wo kwa ke te wo ba ya leten agbene awo ma hu manye mi no ya nke ba mami wo fe wo ke wo he ba hele ni wo kwa ke wo yi nyuma ke komi na wele te wo ba atwa ma wo machiten wo ka ni ha wa ka fe TV no no wo yo ni kusumi femo he odase no mi wo hie
mlacha ne ina cheme enyo ya imasei mokome ya imbekugbe mokome hunta eni nejuro mabia meda asanji enyo fio kope koni wokegblami iche o fine na meni jogbe yi osabu wo ku nupa neji alaji aje tete alaji aje tete Gonse osabu we ku nupa yo oyira don impa o fine bo efi o ma ke meji ni sen ye Gbawe Gonse ngbeji ni aza osabu the second ni aza osabu the second so fine ke okay ni sen ani manche lo masmono senche o fine mini je mi gbela mo masmo male emi gbela mo nyon to manche ke ja se be nyon to manche emi gbela mo ji o fine yo ni o fine ngmene meni fe mo poten ba ye bi e ja ke na ke mo fe mo ewula eye nfefe o ni o mo fe mo ewula eye nfofo je fi ake afi be shina fio ne wo wele sencheme no wele manyeme no me obe manye shi wona manche no wele manyeme no wele manyeme ke he agogwafo efe be mene sane wonye wo sha me wo hia wulu emi ni ji Gbawe aje ni ji Gbawe kwa ate wuku emi aje ni ayato Gonse no sane wo sha me wo hia wulu emi ko ni amehu kenu ko ni afi e hia mi amenya me kwa me na amenya hia mi no ni mene no na ni mo fi amo efe ye ne aka ayo manye ye mi kwa ate wuku emi no mi achon na yo nupa ye Gbawe ni meni ba wa Gbawe bi ni apto Gonse amato Gbawe ameno ni kwate wuku aha me shine ye Gonse ni ji wuku edwe ni ji ni osabu ni san kwashi ni kwajo ni klotia ro Gbawe mi no ajeni ama aha me na amato jeme ake ame shine ni wo se ku ame bi ga me na bi hu manye ame jeme na meto ame fi asese ye jeme na me kwa jeme hu ke mo gonta wo osabu ji yutu ekra fefe si kusumi ni afe inche wole ake bepi e me susu ake wogan ma kusum ke ni won jamo ke nibi yemi ame anu shojo bepi e ba la ke keji afe na kan doku e ame nyange o ake be ajawo ni wayo dase ho ake afo to ashwesi ale no obanyo ha wo blinkbla mo bona fe ni boni sisinu mo yo ake kaji won fe wo kusum kani bi ye be won jamo ye mi ye obanyo gbla mi o ha wo ko ni mo fe mo anu sisi ake je won aja si no ni potani ji kusum ye ko ni wole eshe efi o me ake ko wa kwa we de ni wo jele mi ye mo fi amo ye kusum na echu ni nyeba na ake wo na aja na kele shu no alonya banala kitaka moni niji wo kusum ake sana foto ko na ake ka kita ake nuchumo na ka awodi e eka afebo ake nuchumo na ake wodi be bo no o ya nyele pasabasa dabi weku ni no ane bala ke o be sana ba foto na ka kambo kita keke eyobon ehabu keke bo na gbe ye chemo ake ni na ke wode ne je bo no onyo ya hiele to mo bo no keke no ka hwe shimo woku ni sano mo mi ojogba je won jamon shikita kamon eye efi ai ko ba kwa wo present ne na wu ne lenche ba ke logo we ake ka kita na kan ake e akwa ma no bo fi abo ni die adesan le gba mo na banyo o pasashi ego na ba jajebu ka ba jajebu sano no e won chi fine mo ka o kai la na fuga sheshe pe go kai na akami kitai iwo keji loko gbonyo no afi esani ubo iwo se meji Gonse manche ajo mi ni mensa kwashi ni ji enyo ye Gonse ni mensa kwashi ni ji enyo Gonse manche impa o fa ne ko ni bohun yo ajo mi ni gamu Gbawe Gonse ni gamu the first
Ngmene boni nya wula fefe o ye Gbawe Manchester ane masmoko ni nya ka mi no kokuku ya no poteni nya ba fe ye bie ngmene no ni woni wo babie ne ye wo lumani awele ye gonse ni mi manche awo mi umo dane balaka ba abuame na abuame no nyame hie keba koni ashawa awo manyame koni ashame awo hia lele woba ashame awo hia wo yima ke kobe ashame fa awo hia ni wo ba yo dase akeshi lele anya atu ne ke kusu na elo dromo na atu ye hijolemi tako twa bogo sanoko ba o fele fine lo shi wo ke tra ngmene ne nchame chone neji gonse o chame cho gonse o chame le ne no chame choni hie we gonse no ne cho me ni o mani o kan meji gonse goku yi ti efe neji goku no pa Gonse weku yi che me egbe goku yi ti egbe lo ka hala na ka mo fe mo ke goku shika hala mi meji be ame fe amo no pa o fa ne yo yura don shi wana Gonse o chami chowe ni wana ke samai komenye no masmoko ni aka no fe weku no pa o gbla ni bi na ka fe o chami chowe o gbla mi fi o hami e fi mi aka shi to bono ka wi elele na kan ni ke o ba ko Gbawe Gonse e ho Gbawe shishi Gbawe di money le we control the men o ko Gbawe symbol na enye le ke bobulawe e wo be no tun aka be tun ntu aka be no na ba be si na di wo chairman ni be ba to bi ni jiji bobi ma me ya ni wo ko no ehie etun we je me abene sen ho ni ta no be symbol be shishi na ka bobula shishi wo yo e wo ma me ya gba me na me ba wo sane tun ata sen no make me fe fa yake ame hani wobiye ame ye wanu kwale ojogba na agbena won ka wobiye nye ye wanu kwale ni e atitisa ni kokeba ni sani e okwa ni bomancho be me bo ba ngme yo wale ile na che ya ni ya face saji e faton e ya ke manche no tashe o despo e pe ojo mai ma saji fe kono no ni yomji mo fi amoni ba akoshponko ni le manche le hekwe le lenche sanidi no le mlanisa aklaye fa no manya fi wono yawo ni Gonse masmoni icho ne bo wo wi heku yo if you back shi no ni brother ni gamu yu nyoma shi ni bia ne wo se poji ni wo hie fe e baraka shi mo fe mo nkolo to mo a komi na aye ko te no ya ko ego shiboni ni eyo le shiponji yen esa no ba nwe na ba hon le na e ja ke se ni wo ba yi no bi mba ni ke wo wa ya ni wo shi no ko ha me ba gbe na ke pasa nyen mo ba ojo to ake robbery ke ni bi na fe lo bi anto no shi na ta ne government ke mla ko ba mla ne ke ba e ba wo maja che me e ja ke shi ka jijo no ni no atai ni de show no akoba yi no jino ni wo fo wo nche bona fe ni government le hu eje ni ewe no ne ba gme si e domosin ni e tu ni ojogba ja ke wo na ke yue mo ko ni ka yue alo saji mo ke ni ka ba ko te pe ake mo ko nyemi ji mogo janjo ji mogo ke ka ya gme sani e ke ba fu mo e mai lo fi o ko ni ngwa chano ne ngbaji ochami ayi Gonse ochami ayi boni kusumi ete no ani ona hemishe omi ye shohe e sohie e ngona nichumo huni ake habo ake ochami ani oba nyomomi ni ochuni chumo ojogba kemlinjele ya nyungwadromo na manya mamomi ni ehun ina hemishe ni hia mi nkwen ni ake ngako ni wona yombo ni ji na sen ewowo oblahi ko oblaye e han na mi she jogba ahun e ja ke wo hia yitoko ni ka ja to won ken ato wa wo chema na jiana be fie wo huru ombo keke wa duma me pampa ni le sa keke wote won fe do ngon na ke
nka gbene ha oblahi ye ne ke kusu ne ni ka ke wode to bona ka ke wo ke ngami efi wonu chumo enu wo ka se efe mbo nka ke wo ngma he wo ngmashi ewo akeni ina he mi she mi wo amenga ye bona fe ni wo gadwetri ni ji wo shipon eyi ba mo afo maje ha wo ofane achomi ni gamu Gbawe the first kwate like what ofane ngmene many potenye ba fe ye bia jake minna boni owula fefe o ke okwanyanyira ke ahina fefe o banyo odwa woto angmafi o yo oyura don ofane no ni omiji ko ana we bia emletwane Gbawe Muslim Council bi niji womeni gameni wodomo islame awo manche islamemi ngletwane ho obashia lo obashia imeji asha woka wo shia ngmene mene lo na wone asha woka wo shia mi niji manche we obi antone wo sen alon ye sen ye manche we bi antone yike ngmene na fi nuku ye kansele be abafoni ni achemi first kwe ashabo mo ne shike afi nuku ofeta shibia na ashabo ke ba shia mi obafuta weku edo weku nyojibo wa fita kansele ye shiami no fi na ba fi na ba aba ke ma hebue aba chebu aba wotu no ko no ba fita ye ona fi ne wosusu ma no ya osusu Gbawe no ya ke no se no ni aba yue e ke nya ke nyeme muslim bi ni gameji amena medomo muslim e ke uwa metuna kameli no poten uwa bi eji na asha wo ke ba shiami Mimija Eko Ashe Mino Mijane huwe Eko Ashe no Heni Ashe Je wajale Je wasalena Fe Yehowa moni okpeleje Lehe walena Ewa wabachu Mwene Ache mi kwedon na chami na nyemadon na chami obonu manye don a chami misisa kwedon a chami na ya bole nijike klemu Gbawe Gonse no ya manye mida Yehowa nyumboshi ake heni ekemieshe ne Ebeneza eyiradon wonda mo fe mo sika woto ebo nika ya shiwo ba akpe konwe mina anyele parkings ne nke nyefe nye ke hia kwa modwon